IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agpapan kadagiti agundaway kat saan pa'y amamatin ni Lea Wamil, live-in partner ti Nalmes a lalaki ti barangay Pangil iti ili ti Currimao. Kuna na, asaan na mautob ang natayan ti ayaytan na, kalpasan anapan nagkalap. Imbatad na, nga da iti sinursurot na atalakitok, ngem apaman api matinga, ket ditan Nalmes ni Rogin. Kung kano nagpana sir, ito kano nakita nga talakitok nga ikan sir, napan na sinarunong. Bigla ka naman awan di i-cancer ka din ang maamo nga adalong di napanan na. At manong kabayag nga ag kalkalak na ito yung partner mo? Nabayagan siya. Ay, nabayagan. So, salit-salit man kay ma'am, dapat kasi tinapasamak. Ano ito magbradigiti kadwa na kanoy din? Nakita da ka nung tungtumpaw di pana da sir. Nagawid da. Kamu da sir nagawid dun. May dadi nga magtiwalay sir. Awan ko nami sir. Kuna na, anasakit dito apasamak kem saan na to balipatan ti kinasaya at ti partner na. Kabayatan na, kunamit ni Rona, kabsat ti biktima ket dakil akawa nagaputa imbati isuna ti kakaisuna, akabsat na. Nakasaksakit. Nakasaksakit. Kanabigiti ba nagamamis mo kung wala? Ang angawan na ano ka sir, nasutil nga mindeta sir eh. May naig iti daytoy ket akid kidaw ti pamilya Rojas ti tulong tapto rikasta kit may sakad ti panagbansayag ti pumusay a lalaki. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.